Okay, hoekom is daar 3 verskillende skole? Hoekom kry jy jou elementary school, jou middle school, jou high school? Dis my vreeslik interessant en dan wil ek net die ouderdomme, dit is mos elementary is pre-K gewoonlik tot en met graad 6. Pre-K to 5 of 6. Kom ek sê eers vir dit hang af van staat tot staat. In Texas het ons elementary, middle school en high school. Maar ek weet ook van Texas is daar party plekke waar daar junior highs is. So dis baie confusing. Hier waar ons is en waar julle is elementary, middle school en high school. Die 3 skole is dit PK to 12. Hulle noem dit PK-12. So as jy sien PK to 12, dan weet jy dit is die hele skoolloopbaan. Okay. En dan hoërskool is 12 grade is natuurlik nou ons ou matriek, maar daar's 4 jaar op hoërskool. So dis 12, 11, 10 en 9. Yes. So high school is 9 tot 12, middle school is 6 tot 8 en dan elementary is PK to 5. Okay, yes, dis wat ek gedink.